dore imibare y'abantu bamaze kugwa mu bitero bya Isiraheli na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Iran, ndetse n'ibyo Iran yahise igaba ku bihugu by'inshuti za Amerika na Isiraheli. Iran imaze gupfusha abantu 201, abandi 750 barakomeretse. Isiraheli yimaze gupfusha abantu 9, abandi 121 barakomeretse. Muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ho hamaze gupfa abantu 3, abandi 58 barakomeretse. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zimaze gupfusha abantu 3, abandi 5 barakomeretse. Iraq yimaze gupfusha abantu 2, abandi 5 barakomereka. Muri Kuwait ho hapfuye umuntu umwe, abandi 32 barakomereka. Qatar yo nta muntu yapfushije, ariko abantu 16 barakomeretse. Oman nayo nta muntu yapfushije, ariko abantu 5 barakomeretse. Bahrain nayo nta muntu yapfushije, ariko 4 barakomeretse. Arabia Saudite na Jordani byo nta muntu byapfushije, nta n'uwakomeretse. Kubera ko ibitero bikomeje, iyi mibare irahindagurika cyane. Ni byiza kwita cyane ku gihe iki kiganiro gitambukiye, kubera ko mu gihe ukibonye hashobora kuba hapfuye abandi cyangwa hakomeretsa abandi. Abatangije intambara ni abagabo babiri, ni Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Benjamin Netanyahu wa Isiraheli. Benjamin Netanyahu, minisitiri w'intebe wa Isiraheli, niwe mugabo umaze imyaka myinshi ategeka iki gihugu, kubera ko imyaka yose amaze ku butegetsi uyiteranyije ni imyaka 19. Yagiye ku butegetsi bwa mbere mu 1996 kugera mu 1999, abusubiraho mu 2009 kugera mu 2021, yongera kubugarukaho ku nshuro ya gatatu mu 2022 kugera ubu. Uyu mugabo muri imyaka yose amaze ku butegetsi yaranzwe no guhangana n'abanzi ba Isiraheli mu ntambara iki gihugu cyarwanye n'Abarabu ndetse n'igihugu cya Iran. Netanyahu yatanze amabwiriza menshi haba ku kigo cy'ubutasi Mossad no ku gisirikare cya Isiraheli IDF, amabwiriza yo gukora ibikorwa byo guhitana abanzi ba Isiraheli aho bari hose ku isi. Ku butegetsi bwe hakozwe operation nyinshi zihitana benshi mu barwanyije Isiraheli. Ibi bikanatuma agira umwanya wihariye mu baturage b'abanya-Isiraheli, kubera ko birasa naho ariyo karita agira yo gukina ituma aguma ku butegetsi, kwica abanzi ba Isiraheli no gusenya ibihugu byabo. Gusa nanone Bwana Netanyahu yagiye abangamirwa n'imyitwarire ye mu bya politike imbere muri Isiraheli, bituma nagorwa cyane no gushyikirwa n'abaturage bamwe na bamwe n'abanyapolitike bamurwanya. Ngaho yavuzwe muri ruswa, avugwa mu by'imibonano mpuzabitsina n'abagore b'abandi n'ibindi byinshi. Reka twivugire ku byo kurwanya abanzi. Kuva yagaruka ku butegetsi ku nshuro ya gatatu ku itariki ya 29 y'ukwa 12 mu 2022, Netanyahu igihe kinini yakimaze mu ntambara. Nuba yirimo na Iran. Iran niyo yabaye inyamaswa y'umukara kuri Netanyahu. Gukuraho ubutegetsi bw'abayatola muri Iran birasa naho ariyo yabaye intego ye nyamukuru mu birebana n'umutekano. Kubera iki gusenya ubutegetsi bwa Iran ari byo byabaye intego ye nyamukuru. Isiraheli na Amerika byavuze ko byagombaga gukuraho ubutegetsi bwa Iran bagahagarika umugambi w'iki gihugu wo gukora intwaro za kirimbuzi. Ariko se iyi niyo mpamvu nyamukuru koko ko umuyobozi w'ikirenga wa Iran yamaze kwicwa? Ubu harakurikiraho iki? Barakuraho ubutegetsi bwa Islam? Ese mu by'ukuri iby'intwaro za kirimbuzi niyo ntego nyamukuru y'intambara? Reka tubivugeho. Nyuma y'amezi 9 yonyine agarutse ku butegetsi, ku itariki ya 7 y'ukwa 10 mu 2023, abakomando b'umutwe wa Hamas bagabye igitero kuri Isiraheli, bica abantu basaga 1,000, batwara abandi bunyago. Ako kanya Netanyahu yahise ahagurutsa igisirikare cya Isiraheli maze arahirira gusenya burundu uyu mutwe wa Hamas. Kuva mu 2009 ubwo Netanyahu yafataga ubutegetsi ku nshuro ya kabiri, yavuze ko umwanzi wa Isiraheli uruta abandi bose mu kinyejana cya 21 ari we Iran, ariyo yihishe inyuma y'ibitero bya Hamas. Abaturage b'abanya-Isiraheli bashyize igitutu gikomeye kuri Benjamin Netanyahu, bamubwira ko yagize uburangare bukomeye bwatumye Hamas ibasha kwinjira muri Isiraheli ikica abantu. Bati Mossad yarebagahe ubwo Hamas yinjiraga mu gihugu ikica abaturage igashimuta abandi. Bwana Netanyahu mu ntangiriro z'intambara mu 2023 yahuye n'igitutu gikomeye cy'imiryango y'abafite abantu babo batwaye ubugwate na Hamas. We yasubizaga ko Isiraheli ihagaze kandi ikomeye kwizarwanya Hamas ikayirimbura burundu, ndetse igatanga umutekano, ndetse ikajya naho ibitero bya Hamas bitererwa inkunga igakuraho ubutegetsi bwaho. Ubwo ni muri Iran.
yavuga ko Isirayeli igomba kurwanya ubufatanye bw'ikibi, ibyo yise axis of evil. Ubufatanye bw'ikibi yavugaga ni Iran n'imitwe y'ishyigikiye irimo Hamas nyine, Hezbollah n'Abauti bo muri Yemen. Benshi iki gihe batekerezaga ko Benjamin Netanyahu arimo kuvuga amagambo ya politike gusa, agira ngo yikize abanyapolitike batavuga rumwe nawe, ndetse n'abaturage bamubazaga uburyo yarangaye kugera Hamas igeze mu midugudu y'Abayahudi igatsemba benshi. Gusa birasa naho Benjamin Netanyahu wari umaze amezi 9 gusa ku butegetsi muri manda ye ya gatatu yarakomeje, bisa naho intambara yaragiye kuyikoresha ngo yigarurire imitima y'Abayahudi bari baramutakarije icyizere ubwo yavaga ku butegetsi mu kwa gatatu mu 2021. Gahunda ya mbere ya Benjamin Netanyahu kwari ukubanza guhangana na Hamas. Yahise atangiza ibitero bikomeye muri Gaza, maze igisirikare cya Isirayeli gisenya uyu mujyi ku buryo kongera kuwuhagurutsa bizafata igihe. Abaturage b'abasivile bahinduwe ubwihisho na Hamas ntacyo bari bakivuze kuri Netanyahu. Habarwa barenga 70,000 bamaze kwicwa kugeza ubu. Mu gihe ibitero bya Isirayeli byatangiraga kuri Hamas, umutwe wa Hezbollah muri Liban n'Abauti muri Yemen nabo batangiye kurasa kuri Isirayeli. Bwana Netanyahu yongera kubwira isi yose ko bwari bwa bufatanye bwa sekibi buyobowe na Iran bushaka gusenya Isirayeli. Itegeko yahaye Mossad n'igisirikare IDF ni ukurwanya Hamas haherewe ku kwica abayobozi bayo bakuru, kubera ko Netanyahu yemera ko abategetsi b'ingabo ari bo bafite umurongo runaka, ari nayo mpamvu Isirayeli mu bitero byayo ibishaka kwica abayobozi bakuru hakiri kare. Ibi birumvikanisha impamvu umuyobozi w'ikirenga wa Iran yishwe ku munsi wa mbere w'ibitero. Mpereye kuri iyi nkuru ya Hamas kugira ngo nkwibutse ibyo Iran yashinjwe mu myaka ya vuba aha ubwo hatangiraga urugendo rwo kuyigabaho ibitero byarangiye bihitanye umuyobozi w'ikirenga wayo. Mu mwaka w'2000 Saddam Hussein yatangaje ko agiye kujya gurisha petrole ye mu mayero aho kuba mu madolari. Hashize imyaka 3 avuze ibi, ubwo ni mu 2003 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zateye Iraq zikuraho ubutegetsi bwa Saddam nawe zimumanika mu mugozi. Mu 2009 Colonel Muammar Gaddafi wa Libya yatanze igitekerezo cyo gucura ifaranga rya zahabu rizaba rya Afurika rigasimbura zahabu, rikaba ari naryo rizajya rikoreshwa mu kugurisha petrole ya Afurika. Nyuma y'imyaka 3 ingabo za OTAN ziyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinjiye muri Libya, zimukura ku butegetsi, ziranamwica. Igihugu cye kinjira mu bihe bigoye kikirimo n'uyu munsi. Aha naho ikibazo cyari dolari. Kuva mu mwaka w'1974 hariho amasezerano atari ku karubanda hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Arabia Saudite yuko icyo gihugu kizajya kigurisha petrole yacyo mu madolari. Amerika nayo yemereye Arabia Saudite kwicungira umutekano. Iki gihe nibwo havutse ijambo petrodollar. Ibi bivuze ko igihugu cyose gishatse kugura petrole muri Arabia Saudite kigomba kwishyura mu madolari. Ibi bituma idolari rikomeza kuba ifaranga ry'igihangange, kubera ko ushatse kugura petrole wese aba agomba kubanza kugura idolari. Ibi bituma isi yose ishakishira ifaranga rya Amerika. Gusa isi irimo irahinduka ku muvuduko munini. Ubushinwa bwamaze guhinduka igihugu gikenera petrole nyinshi ku isi kurusha ibindi byose. Bwatangiye kugura iyi petrole nyinshi bwishyura mu mayuan. Uburusiya nabwo nyuma yo gufatirwa ibihano n'uburengerazuba bw'isi bwatangiye kugurisha petrole yabwo mu yandi mafaranga atari amadolari. Bimwe mu bihugu byo mu kigobe nabyo byatangiye kuvuga ko bifunguye kubirebana no kugurisha petrole yabyo mu mafaranga atandukanye aho kuba mu madolari gusa. Petrole iramutse iretse kugurwa mu madolari, ugukenera amadolari ku isi byagabanuka, bityo ubuhangange bwa Amerika mu by'ubukungu bukagabanuka. Uwahoze ari perezida wa Venezuela Nicolas Maduro yateje imbere ubucuruzi bwa petrole y'igihugu cye bukozwe mu yandi mafaranga atari amadolari, kandi akorana ubucuruzi bwinshi n'Ubushinwa n'Uburusiya. Uyu ntabwo Amerika yamukuye ku butegetsi gusa, ahubwo baranamutwaye bajya kumuzirika muri Amerika. Kuva mu mwaka w'2000 Iran yatangiye gucuruza petrole yayo mu mayuan y'Ubushinwa n'amayero yo mu Burayi aho kuba mu madolari. Ariko kandi umwuka mubi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran watangiye kera, uhereye kuri revolution yo mu 1979. Ikibazo cy'abanyamerika bafashwe bugwate n'abanya-Iran ndetse bakicwa, ndetse n'impaka ku bijyanye na gahunda ya nucleaire ya Iran. Ibi byose byabaye imbere y'uko habaye impinduka nyinshi zijyanye n'ikoreshwa ry'amafaranga mu bucuruzi. Abashyigikira igitekerezo cy'intambara ya petrodollar bagaragaza isano iri hagati y'ibihugu bigerageza kugurisha petrole yabyo mu mafaranga menshi aho kuba mu madolari gusa, n'uburyo byagiye bifatwa nabi na Amerika, rimwe na rimwe bikagabwaho ibitero. Muri iyi myaka ya vuba Ubushinwa bwabaye umukiriya ukomeye cyane kurusha abandi bose ugura amabuye y'agaciro na petrole ya Iran. Mu 2024 honyine
Ubushinwa bwaguze muri Iran amabuye y'agaciro ya miliyari 1,230,000 z'amadolari. Aya ntabwo bayishyuye mu madolari, ahubwo bayishyuye mu mayero. Muri rusange babara ko buri mwaka Ubushinwa bugura amabuye y'agaciro muri Iran ashobora kugera kuri miliyari 1,600,000 z'amadolari, yose bishyura mu mayero cyangwa amayuan. Ubushinwa kandi bugura hejuru ya 80% bya petrol idatunganije ya Iran. Petrol ya Iran bagura ikunze kuba iri hejuru y'utugunguru miliyoni 1 buri munsi. Muri rusange mu mwaka wa 2024 Ubushinwa bwaguze muri Iran ibicuruzwa bya miliyari 4,440,000 z'amadolari, kandi yose yishyuwe mu mayero cyangwa amayuan. Aya mafaranga yarazamutse cyane mu 2025 kubera ko habarwa ko kuva mu kwezi kwa 10 kugera mu kwa 11 mu 2025 petrol ya Iran Ubushinwa bwaguze yari ifite agaciro ka miliyari 2,540,000 z'amadolari mu kwezi kumwe. Icyo gihe Iran yatumije mu Bushinwa ibicuruzwa bifite agaciro ka miliyari 1,510,000. Bamwe mu basesengura imikoranire y'ibihugu bakemeza ko guhindura ubutegetsi muri Iran bizatuma Ubushinwa butakaza umufatanyabikorwa ukomeye mu burasirazuba bwo hagati, bityo bubure petrol n'amabuye y'agaciro bwagoraga muri Iran, bituma inganda cyane cyane zikora ibikoresho by'ikoranabuhanga mu Bushinwa zigabanya umuvuduko. Ikindi nuko idolari rya Amerika rizongera kugira imbaraga, kubera ko kuba Iran ari ikindi gihugu cyakoraga ubucuruzi mu yandi mafaranga atari idolari byatumaga idolari rikomeza kudakenerwa cyane. Ni kimwe nuko byari bimeze muri Venezuela ku butegetsi bwa Nicolas Maduro. Icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel cyo kwinjira mu ntambara nshya na Iran gishyira isi mu bihe bikomeye kandi biteye inkeke, bishobora kutugiraho ingaruka zitateganijwe. Bishobora kuzarushaho gukomera cyane nyuma y'uko umuyobozi w'ikirenga umaze igihe ategeka Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yishwe ku munsi wa mbere w'ibitero byo mu kirere byakozwe na Amerika na Israel. Israel yakoresheje ijambo igitero cyo gukumira, preemptive, mu gusobanura impamvu y'igitero cyayo kuri Iran. Ni igitero kinini kurusha ibindi byose byigeze gukorwa n'ingabo zirwanira mu kirere za Israel, niko byatangajwe n'ingabo za Israel. Gusa ibimenyetso byose bigaragaza ko iki gitero atari igisubizo ku kibazo cy'umutekano cyendaga kuba kibangamira Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aricyo ijambo gukumira, preemptive, risobanura, ahubwo ni intambara bahisemo gutangiza ku bushake. Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika babaze imibare, babona ko ubutegetsi bwa Kiislamu muri Iran bwari mu ntege nke, bwari buhanganye n'ikibazo gikomeye cy'ubukungu, buhanganye n'ingaruka zihonyorwa rikomeye ry'abigaragambyaga mu ntangiriro z'uyu mwaka, ndetse n'ingabo za Iran ntabwo zari zakongera kwiyubaka neza nyuma y'uko zangijwe bikomeye n'intambara y'iminsi 12. Umwanzuro wabo usa n'uwabaye uko aya ari amahirwe ataragombaga kubacika. Ibi bitero kandi ni indi nkoni ikomeye ku murongo w'amategeko mpuzamahanga. Mu magambo yabo, haba Donald Trump ndetse na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu bavuze ko Iran yari ikibazo ku mutekano ku bihugu byabo. Donald Trump wakavuga ko yari ikibazo ku isi yose. Nta gushidikanya ubutegetsi bwa Kiislamu ni umwanzi ukomeye wabo, ariko biragoye kumva uko impamvu yemewe n'amategeko ariyo yo kwirwanaho ariyo yakoreshejwe, urebye itandukaniro ry'imbaraga riri hagati ya Amerika na Israel ku ruhande rumwe na Iran ku rundi. Benjamin Netanyahu amaze imyaka myinshi abona Iran nk'umwanzi ukomeye kandi uteye inkeke kurusha abandi bose kuri Israel. Kuri we aya ni amahirwe akomeye yo kwangiza byinshi bishoboka mu butegetsi bw'itera no mu bushobozi bwa gisirikare bwa Iran. Netanyahu kandi ategerejwe n'amatora rusange mu mpera z'uyu mwaka. Ibyagaragaye mu myaka 2 y'intambara na Hamas nuko Benjamin Netanyahu abona umwanya we wa politike urushaho gukomera iyo Israel iri mu ntambara. Ku rundi ruhande, intego za Donald Trump zagiye zihindagurika cyane. Mu kwezi kwa mbere yabwiye abigaragambyaga muri Iran ko ubufasha bwa Amerika bwari mu nzira buza kubatabara. Icyo gihe igice kinini cy'ingabo za Amerika zirwanira mu mazi zari zihugiye mu gukuraho ubutegetsi bwa Venezuela, bityo ntabwo yari afite uburyo bwinshi bwa gisirikari bwo kwifashisha mu kugaba ibitero kuri Iran. Mu gihe Amerika yoherezaga amatsinda 2 y'ubwato bw'intambara bushobora kugwaho indege z'intambara, Carrier Strike Groups, mu karere Iran iherereyemo, ndetse n'intwaro zikomeye zikoreshwa ku butaka, Donald Trump yakomezaga kuvuga kenshi ku nkeke Amerika itewe n'umugambi wa Iran wo gutunga intwaro za nuclear. Nyamara nyuma y'intambara y'iminsi 12, Donald Trump yari yavuze ko programme ya nuclear ya Iran yarimbuwe burundu. Ibi nanone bikongera gushidikanya kw'abantu kukuba iyi ntambara yaba ari yo kubuza Iran gutunga nuclear koko. Ubutegetsi bwa Iran bwagiye buhakana kenshi ibyo bushinjwa ko bushaka gukora intwaro za nuclear, gusa
bwazamuye urwego rwo gutunganya uranium rugera ku kigero kirenze icya nucleaire igamije gukoreshwa mu nyungu za gisivile. Byagaragaraga ko bisa naho bushaka kugira amahitamo yo gukora igisasu cya nucleaire igihe cyose bwabyifuza. Kugeza ubu Israel na Amerika ntabwo baratanga ibimenyetso byerekana ko Iran koko yari ifite cyangwa se igiye gukora ibisasu bya nucleaire. Mu mashusho Donald Trump yabwiye abaturage ba Iran ku isaha y'ubwisanzure igeze. Netanyahu nawe yatanze ubutumwa busa nk'ubwo, avuga ko intambara izaha abaturage ba Iran amahirwe yo guhirika ubutegetsi. Kugeza ubu nta butegetsi bwigeze buhirikwa biturutse ku bitero byo mu kirere gusa. Saddam Hussein wa Iraq yahiritswe mu 2003 n'ingabo zari ziyobowe na Amerika zagabye igitero ku gihugu cye. Muammar Gaddafi wa Libya nawe yahiritswe mu 2011 n'inyeshyamba zahawe ubufasha na OTAN n'ibihugu bimwe by'Abarabu. Muri ibi bihugu byombi habaye isenyuka ry'inzego za leta, haba intambara z'imbere mu gihugu ndetse n'urupfu rw'abantu ibihumbi n'ibihumbi. Libya kugeza ubu iracyabarwa nk'igihugu cyasenyutse, a failed state. Iraq nayo iracyahanganye n'ingaruka z'ibi bitero bya Amerika. Niyo byaba bikaba bibaye ubwa mbere mu mateka ku butegetsi busenywa n'ibitero by'indege z'intambara zonyine. Ubutegetsi bwa Kisilamu muri Iran ntabwo bwasimburwa na demokrasi ishingiye ku bwisanzure no kubahiriza uburenganzira bwa muntu nk'uko Donald Trump na Netanyahu babivuga. Nta guverinoma ifitiwe icyizere iri mu buhungiro itegereje gusimbura ubutegetsi bwariho muri Iran. Ikigaragara nuko Amerika na Israel icyo bari bagamije ari ukwica umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Israel yizera ko kwica abayobozi b'abanzi bayo ari imwe mu ngamba zayo z'ingenzi kandi zitanga umusaruro. Mu myaka ibiri ishize yishe abayobozi ba Hamas muri Gaza n'aba Hezbollah muri Liban, ndetse n'abayobozi benshi bo ku rwego rwo hasi babafashaga barishwe. Ariko se muri Iran ho haraza gukurikiraho iki? Ibi nibyo tugiye gukomeza gukurikirana. Icyiza no gukanda handitse subscribe cyangwa sabone kuri iyi chaîne. Nitwa Ismail Mwanafunzi.